Trebinju. Kaže, šta radi Chuck Norris u Trebinju? Znate? Ne znam. Šta mu kaže vladika? To je, dakle, negdje čovjeka svašta nešto snalazi. Dakle, Wikileaks je zapisao, ja sad slobodno govorim i sve čekam da nam momci surovo kažu da je kraj. Više nećemo vidjeti humano reklame, nego... Ali taj Wikileaks, molim vas, nemojte propustiti. Nemojte Wikileaks propustiti. Evo, propušten, zato što surovo piše kraj. Da. Dakle, šta vladika kaže za kraj Chuck Norrisu? Ja kažem da je prelijepo ovo što je pomenuo ovaj čovjek, ovog čovjeka koji nam je obrazac svima. Novak Đoković je čovjek vjere, čovjek uspjeha, čovjek saosjećaja i čovjek kakav može biti svaki Srbin. Potencijalno, naravno ne možemo biti svi svjetski prvaci u nečemu, ali možemo u onoj mjeri koju nam je Bog dao. Mene to podsjeća, pošto je premijer Dačić mnogo govorio o Milici, Oliveri i tako dalje. Jedna mnogo lijepa stvar je da je Stefan Lazarević, sin Lazarev, u onom polomu poslije Kosova bio između ostalog i osvajač najvećih viteških turnira u Evropi. I ako je tada Bog dao jednog takvog čovjeka kao što je Stefan, i ako u ovo vrijeme daje nekoga koji osvaja te svjetske turnire, to jeste znak da imamo šanse. Naravno, ne bi se s tim poredio ni pošto. Ali moramo da budemo hrabri i onaj čovjek koji je to rekao, pa nisam njega podržao jer će opet reći da sam žuti, daj da skinemo taj mrak sa lica, tu oklembešenost i da krenemo nekom drugom, nekim dinamizmom bogočovečanskim, vaskrslim, da izađemo više iz groba i da nekako bude simbol našeg postojanja vaskrsenja i svjetlost, a ne grob i smrt. Hvala vam. Laku noć. Hvala vama. Laku noć. Hvala vam. Najjači utisak protoka nedelje. Nesporazum. Sve najbolje.